Mina ngisigila sembulani ngimafafuke njengetsanga malo mfana soyisusile manje lo nyathele emsileni mamba lenze ayikho ngothi fika khona cathatha ngithangifele ngufeso noma ebusweni ufana nasikafesi ngi-understand ngosakho ku-music funa khuphuka ngami unenhlanhla wafika emhlabeni libomba setile wathola lula laselifika ku lathi ngamashiya ebusweni mabokoboko uqothukile udzinga ipensilini ufana ne-covid enginawe khona vele kufake ifoni hamba ogeza mfana unuka liphungwa ngisho liphunga phi hlezi ugcwele umjuda uphilisa kwejuda sibukubuku usufana nomthoyila kunawe khona sibona nginibungani ngiyakwakhela lihoko sekaqile ufana nengulubu uhlala emahlathini ufana nemazimo esikwefolola biza utshalo nemana ukhona ekafoda mpopompo njalo ekuseni mamwelo oshaya ligodi nathi drinkopo la ngaqonzi ikhozi beef lokhona ngidawugibela ibhili la kule hlathi ngime underconda ulale emahlathini uvuke ekuseni ukhume iphalisi wathi ufika la watenta slim washaya ibhasi ngileke noko ngenguso emzambiko egoleni bongo kani nasesijele senafele nathi kusena jele saba kusho ukuthi wabosha wena uboshela kurap bayakufuna emtimpini abasakufuni nakobulungu lale mina ngidakuqoba ngusile ngivele ngwedinsidi kudiswa nguwe kwangibangela sicitho ngihlale ngiluka inkungu ngibalothi zinga imfene ngimthengisele ligama layo kuthiwa ngiblack manungu ithakathe ebusuku ngasemini ubhizi ungiqhomela ngesikolo and sakusida namhlula imisango hlula khipha umfaba kuleyo nsango ufabakela mina ngumntwana lakwebo nasebusweni uvele ugcwele ingwebo sewaba ngomqombothi ekhakini kuvele kuphahle ngani kufana nedimoni makuvela wena sithi fire ntomnti akubalekela sewaphila ngekwashabhatata uphilisa kwengoyi hlala kuceni kwemfula kodwa gwezisa ngiyahlanyisa uma ubona emanti ngathi ubona nyeva kufana nedisposa ngiqaba uphila ngukhombisa umhlaba ejakithi 2000 kodwa masibona nyalo sibona l-80s nyalo usufana namkhulo sakhulilo sakala khokho ufana nedladla kunawe khona sibona kushuncundulu makhwehlela ngathi bhama ibhomu sivele sintileke uphapha kakhulu kani i-artist lengade studio ugcina ngekurekhode efonini usitha ngivoloka umthaseni nomkhombisa studio nimbona ngathi camera Eksatokhala ukhilikiki kufoma ingudi kuphela umthebele lapha sesayona ngisha stimela wena ujikala ngithe ngiposta icover photo yami nunu distract wasubuya kimototi ikombeni eslimanzini ibuya kubonana ukuthi ngisaba umuthanuka nje unukisa kumthi skotela semfishi kuleyo msusu unuka nesihlanga ngifana ngiyareplya njengekuthi ngacela mafe kimi usinikiniki inyama yengekhaya lana sike gaming asihlale mgabozi utshelejela iso ukuthi kimi vele ifikile swediba nesikale nganongoma kuyofomedi los unemali ekuthenga wena kuhlula kuthenga stick sampondo nyala inhloko ibovu utshu ngathi uyothasela mngoma noka sengimyeke kuyaze kuthiwe sengimkethe ngoba isilenda nje lesesiphila ngemaphilisi oho